kijilon mongan mesuk-mesuk donya karam troge pebinasa ngan kijilon mongan mesuk-mesuk donya karam troge pebinasa hana amalan nyobe karaya karena lu sibuk peti mangdonya hana amalan nyobe karaya karena lu sibuk peti mangdonya. Bek hai abang naja merang lo lontakon hantra umeng kuala. Bek hai abang naja merang lo lontakon hantra umeng kuala. Kajen hai abang ngetingai bur bro bek gado dawo peturodonya. Kajen hai abang ngetingai buat bro bek gado dawo peturodonya. Pesan ade lon ingan bedro mi serta pesok senalin sutra. Pesan ade lon ingan bedro mi serta pesok senalin sutra. Masin kalun bo lun koh bapujo hande lun ikun pekaden donya. Masin kalun bo lun koh bapujo hande lun ikun pekaden donya. Jito ujun si ura sunto lalu keredo bintang mesaya. Jito ujun si ura sunto lalu keredo bintang mesaya. Bila ibadah sedekah tajo malik maotro han megrin gata. Bila ibadah sedekah tajo malik maotro han megrin gata.
Nafsi, nafsi menyetap kubur ta'ala lebih rahmat surgawi, surgawi. Ingat bentar, ingat oh kiamat nafsi, nafsi. Ingat bentar, ingat oh kiamat nafsi, nafsi. Nabi yang lain dua ke umat Muhammad, ummati, ummati.
hina tanyo hudip mutan sembahyang rugo tak lam donya nyo hana amalan menyetan ta sembahyang tane ge ampun dosa menyetan ta sembahyang tane ge ampun dosa ta taubat ta taubat ta taubat ta taubat berat ta taubat masa dalam dunia cukup hina tanyo hudip metan sembahyang rugo tak lam dunia nyo hana amalan menyetan ta sembahyang pane ge ampun dosa menyetan ta sembahyang pane ge ampun dosa ta taubat ta taubat ta taubat ta taubat berat ta taubat masa dalam dunia cukup merugo hudip tanyo metan sembahyang han sempurna lam donya nyo amal tepitan ote mate tak rugo menyetan amalan han petame ote tawo tahadap Tuhan nyo kamate getanyo untung mandum amalan harta yang lega tinggal pane jeta mesajan ingatlah hairakan berat amalan masa dalam dunia cukup hina tanyo hudip metan sembahyang rugo tak lam dunia nyo hana amalan menyetan ta sembahyang pane ge ampun dosa menyetan ta sembahyang pane ge ampun dosa ta taubat ta taubat ta taubat ta taubat berat ta taubat masa dalam dunia
Ahmad ban Bandung nejo ke kata menyamrempak sidra urang betabrik salem awai bagata pahala Tuhan beri sadungan nalem menan nabi di dalam sabda
Allah ya Allah Rabbi, hai penebring ke ulama, pintu hati benegunti, bagi peduli ke dunia. Pintu hati benegunti, bagi peduli ke dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Allah ya Allah Rabbi, hai penebring ke ulama, pintu hati benegunti, bagi peduli ke dunia. Pintu hati benegunti, bagi peduli ke dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Bejat ke ulama sufi, berbakti ke Rabbana. Bejat ke budak duniawi, mendengki ke karunia. Ulama genasih ilahi, hana gebi duduk dalam istana. Menya ulama je ke wati, han le ati ba urang dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Allah ya Allah Rabbi, hai penebring ke ulama, pintu hati benegunti, bagi peduli ke dunia. Pintu hati benegunti, bagi peduli ke dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Bejat ke ulama sufi, berbakti ke Rabbana. Bejat ke budak duniawi, mendengki ke karunia. Ulama genasih ilahi, hana gebi duduk dalam istana. Menya ulama je ke wati, han le ati ba urang dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Allah ya Allah Rabbi, hai penebring ke ulama, pintu hati benegunti, bagi peduli ke dunia. Pintu hati benegunti, bagi peduli ke dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Wahai umat yang hamba Allah, wahai umat yang hamba Allah, berikhlas dengan takwa, berikhlas dengan takwa.
Ngandum amanah yang gekebah Niba ulama Al-Quran Pedoman umat syariat Hadis Sayyidina. Wahai umat yang hamba Allah, wahai umat yang hamba Allah, berikhlas dengan takwa, berikhlas dengan takwa, tak contoh bak Rasulullah dan akhlak budi mulia. Nabi Muhammad kekasih Allah gebah perintah ke umat dungna. Nabi Muhammad kekasih Allah gebah perintah ke umat dungna. Quran ngan hadis yang kagak kebah berkata papa baik salah makna bela ke laut ke Rasulullah rahmat mutama di angan bala. Wahai umat yang hamba Allah, wahai umat yang hamba Allah, berikhlas dengan takwa, berikhlas dengan takwa, tak contoh bak Rasulullah dan akhlak budi mulia. Ingat hai saudara lon ke uro kiamat bahya rayatan Nabi Kalitra ba uro kiamat bahya rayatan Nabi Kalitra mata urot leng tutong amat sangat hanjut tak
hati